Ogo muhanda nugo kungumizamo wa Kanyantabe. Nuzo wa Kanyantabe? Nizo wa Kanyantabe. Atsi iworiyo wankaye orukurondo wa Kanyantabe. Hariho obutumo bumwe niri. Obunkwenda kumugamba. Mwe nogo muhanda ogugumizamo oba nogwa kuba nindebe imihanda ebiri. Ati icyo kuza gukora no kutora mu gihugu muhanda bwandetwa. Kora ite hariya mu gihugu muringwa. Nuza kutora aha mukono gwa buriyo. Akaka handa kinyina ko kubanza. Mwene cyamanyisa kuna ashune. Mpike cyamwa mukono gwa buriyo. Akaka handa kinyina ko kubanza nkakusi mu kibuga cya Kanyantabe. Karese. Iwenyabo ahana wa Kanyantabe. Ahana wa Kanyantabe nyendo ngarekemo. Unasebo to kubanza waramusye muntu no jano yomba no buza kubi. Ndamusiye ki. No gere cyasa ko nyoho kwe kikandeta. No jya unshemerirwe. Ahana wa Kanyantabe ngarekamo. Ngambere cyo nakubuza. Ahana wa Kanyantabe. Ndwa. Umwiniro butumware cyinkwenda kumugambira. Manya Kanyantabe. No mushisha wanje kandi nyoryo mukazu ecyo rukwendera Kanyantabe no basa kucingambira kandi woceririze ki mbwe ni nyenda hati ugambire Kanyantabe ayijo muko wanje ayakira umwana we Kamariza amureta eki ugambire Kanyantabe ayijo wanje muka ayakira umwana we Kamariza amureta ecyo rugamba no cyumanyisa ninga kandi reka nkushobora kuna abatijirira izuba akiha yogo mwana ekirishe kumubaho nange kiro mubaho hatari kiro muntu nomo wayifuza reka kunkazakaza kunsimbaka kumu reka kunsimbaka kumu kare reka njende Nakuona sister. Tamumusho. Echane chuna tirana na chono za kwashanga kwa kuona sister wo. Demo shongora za shomero. Nshaka kura no shongora je shongora. Kanyanda wakakora ki? Oh. Reka mpindure myendege. Nzo wa munywano wanje. Mwebuzeho cyo gukora. Reka mpindure myenda nje.
ishaka za watu kuzayishomera nenshi wabaki nenshi wabaki ya wabaki nyoko yakutera yakwecho kunywa atugende tanyuna shanga yakutera mkarazi kandi tuka yakutera nyoko tugende unashanga yakutera mkarazi hati mwana wa mukora choko niwe ndikubuza umwana wa mukora choko ninchi chiriyo wanji nkazi kanyigo mwana kanyigo ninchi chiriya nongarakamu nika tukungarakamu sabo oronda hora to mwana ronda hora to mwana yakorachi yakora shomwana ronda hora to mwana wazira he umwana wazire owota hakantu emyaka 10 njiji yahwa ronda hora to mwana kandi takantegana ubwo mwana kindi kumwenda hwa Kamariza no wankai mshamau otu mwani okora ine siteka teko chokureta ho mwana oronda hora muti tindu kumwenda hwa Kamariza nugira imeshonga una imangu arwe icyaba mwana kanaryana tuyamba utwena kana kuyamba akayambe ku mwana nujana imeshonga mwana nawe oronda hora so mwana ico nakugandira ngashikati ngumanya ekiriyo nchukuyombe mwesho torota kuchima ngunjoro mwana he oturota kuchimanya ndukusuguro kangambira ki mwirma ndukusuguro kangambira ki mazima azawandetera nokwijuka ibintu binantine kwijuka nojuka ndukusugura orikuza kuzanya mayenjo muchikomere bigambo biwangambira nojuka nesente zinabenye nashawe zesigire nkazi kwereza orikunyanoza kunda umwana wanje tokuchimanya Nyantabe obo yomba obo koraki nyakigambo nagambira kimwe ubwo mwana kumwenda hwa nakushabe kintu kimwe uronda hora tomana ubwo mwana tokuza kumureta hwa ha agono kama simagundi kuganda yokora yeteka kechere ngo kumwana oza kumureta hakanyanta bere shakura wafi azoki yokano bishireka ngo tubigusha kumanya nonde toro mwana shino mureta no mutanga mazima nyendo tere mwaka shano yishuke ndukusugura na kuruna shembayo rubukushesha rugyo rwakasha ubona kwatisinde kazukwantoza inyama yinshi uguresi yuto ugure kitambo ugure sha ugure nkito byijuke bukangambira tukuna kuzengunye no mwana hewe mwirimo wangi
mazima oyikirize noza kunshoya rwatombeka amaka amaka gonza kugombeka ekiri kuturema niki hati mbwenu akasente n'akareta wijanako ati umako kuba n'ingamba ntaka kwisomo ngaro bundo tekateka kasente nkaka n'akareta kakanyantabe hati cyakare n'inyama yenje no rwakashatu mani cyakare n'inyama yenje wene kuzo mu kikomera buri kimuka kigura cyo n'ekitwikirizineho hari ekitambi twatukibarire zinga 10 uza kuronda iki 12 uronde iki 12 ebintu mamwa no kunaka no kwata mpuruka kacendeza sente uronde iki 12 barese baza kunanka bacendeza size y'ikitambiro wabone iki 12 cyo ni kibasika kanyantabe taro sente hatu no ndo kwanjuze kurya busha sio tukatubazire iyi 10 na mushanju hurra sio toronde iyi 14 kanyantabe izo ntibakizijwara taro sente mwirima taro sente kare barese uronde iyi 14 ari ikindi twakiri iki kashe bag nani njwara si utintine bag ishaho tukatubazire yazinga shaho yo mungabo shaho mutwaro mukaga tinko jibona uronde mutwari biri barese nunyita ko maka gukora sente ikindi twatubazire iki kato ekitenje twakibarire zinga umutwaro tenje ronde 15 ntumano kunanka kanyantabe enkito kito twatubazire za zinga umutwaro 5 kitorondeze mitwari 2 bintu no kunanka kibye byombe babitawayo ati chero mu kikomera uronde bintu ebyo nkashona kanyantabe nujya nkona nindugo mukanti yo ni fanagenda nunda kurugayota nanyenda nkoreho abataha kagenyi kaki tinkaruga mu njunti yo nkagenda icyo nono na kukibarana kazinga hecho aza kwereza imitwari 10 uza kumara ati mbwene cyamanyiso wanje ubugenye mbureke tokabureke nkananye nimbanye no kusibura bo muka kari cyecho nyenasigaza moto ngendera kare bari hati rangu wakira mu kikomera mwana nanke niza kucyera mu kikomera kare ngwera kare konkaro wiki nanyenda kugambira hati to kingambira niki ninga kancireke byayi kanyantabe ate no mayisa nanya akiro kigambe cyo rukuntinisa noza kucikiriza kweri ate icyo cyotinire niki ecyo ntinise nkanya reka ncireke iwe kingambiri we n'amazima garuko ndikwenda nkutwaro hiko wanje kandi omushange hariye kintu kintara kugambira bikabanye ni womushiki omukirako yagirenda azo mukugirenda akaro no ndijo musigazi wabara umunywano yazara umwana womushiki mwene ombugufu nyino mwana womushiki rero cyo kanyantabe nicyo wontinise oyu no mwana nyino mwana we ni kinyo cyashemeza munonga cyakushemeza bishi kanyantabe toreka twaziye tukamwiyayonka mutwaro witunka abandi nawe naza kwijankija nawe mwe kumango wanshemeza kasente kona kuna nasigaza reka noza kukunda umwana wanje mani mukunda nsinge ko kunda mama wata zona kanzi kozi twari ati mwene kanyantabe cyo mwana utakayirarikera niza kunda mwana mana batayini baza kwebuza ubwo mukazi wari kuzara ubwo mwana izina ryemba mwita Kamariza umwana natine mushango gona ate cyo mwana kindekere ninza kumwora ninza kumukunda mwe ninkunda bana kanyantabe atereka ngende aba washemeza mwana yoko gendo yetebekanise buri cyomwe yokanyentebekana akageni ko kwakira n'abashendekere utampende sabantu akanda abantu katwakigambire oja n'abashendekere bati kare kanyantabe kare Ushikubu nabe ni kusugura ebigambe binagambire n'ebigambe bwangarikire reka kunyombera icyo cyo nakikomya
iwe cyo warakore uronda hora to mwana tiyo kumwenda kwa mazima nishikanda ukesente zanjye nyine bando yesente ashaho ni ukesente bukushesha ryo rwa kashatu rwa nyama yenjo mukikomera ndogendo zo mukikomera gure siyuto gure kitambo gure kito gure kitenge torashabire n'esente mitwari ikumi zo gukora akageni wanyu kusibura wanyu ukangambira kikomera ronda hora to mwana reka kunyombera yona ngambia chanama iyo mbyara ida teka kureta tekire kureta ho mwana torukwisha kumureta kwa ronda hora to mwana de kora areba ko mwana wa mureta shankura zoke oronda hora to mwana ekindi kugambe koreta rukuchukura oronda hora to mwana tikuza kumwikiriza kanyanta abunjogera kiri kumara Nehi